Awurade wasɛm wo ba bɛfa me so kasa. Jesus. Yimini badua si nkyɛn. My God. Wasamra tumi ni ahoɔden so. Jesus. Pa wogya ka me kɛtɛrɛma. My God. Ma me kɛtɛrɛma ne tumi ni ahoɔden. Jesus. Ma wasɛm wo ɛmmra gya so. My God. Na anibi awie mu de mu ayɛ de aseda bɛma wo. Jesus. Kyikyiri mpanin ne tumi de kabere kyire. Pere tumi bi a ɛmfiri nyame ase. My God. Sɛ ma wo nkonkron nko a. Jesus. Ɛnya ne adwuma ofia. My God. Wo Yesu di. Amen. Amen. Bon sebra tras. And me preachy said everybody person me preachy. Na everybody asema be nhyira de ama ka amen. Amen. Na me person wo de wadwen ma me pa na wo ti asema me ka ne nani. Sir. Because I assemble ko a wan hwe yi a ebe din say obeti bi say obi preachy. And I've decided that this time me preaching some asofo person be preaching. Sir. Na bo nya me som. Amen. Amen. Bon sema Jesus. Bomuye. Tie, me dey walk about two things that we receive in the house of God. Okay. Two things that we receive in the house of God. Who the betria anema mienu a yenya e wo nyame fie. Ka amen. Amen. First of all, you can say nyame fie a yimfa ni nyame fie. Onyankopon fie e ye baabi a onipa anyi nyame di ahyiamu. Ka amen. Amen. Bible say onyame ti ade a nipa de ne nsa yem. But at the moment here, ye be ye si was a ha. Ade ye ba be sori nyame. Aha de ye ba be sum nyame. Aha de ye nyame be di ahyia no. Sa bia ne be dane nyame fie. Sir. The Bible say, baby a benu anabasa, ebe shia ewo Kristo Yesu dim no. Sir. Ka amen. Amen. Wa wuti wei, wo na wo ye nyame asodan no, wo ni pedwe nyame asodan. Aha ye hia mu no, ye fe ni hia dan. Enti se nya ba hia dan a ye friend say nyame fie a, ye wo niema mienu a, se wo pe o se wo mpe o, e wo se wo nsa tumi ka bi automatically. Untimi ma hia dan e nyame fie. Abra sa ne ma mienu ambeka wasem yi, unsa tumi nka bi. Ebere biara wo be wura so dan bi e bo no, e ye hia dan e nyame fie. Le ba bia benu anabasa, e be hia e wo hia dan ne mo no, na ewurade e ho. Se wo nyame so ho bia, ewurade wo dwumade bia wo die. Enti na me ka kire o se, empremprem bia be wura so dan bia mo no, ye wo niema mienu a, ado de se wo pe o, se wo mpe o, won sa ebeka bi, na sa niema mienu no, se won sa beka, ejina eniye a wo di free fie ba ye, ane eniye a wo be na so dan mo no, ane kire sa won sa beka, ana won sanka, na sa niema mienu na, ye be nyame fie a, eya ye nsa tumi ka no, ye fre baako enjira, ye fre baako nome, ye fre baako enkwa, ye fre baako owuo, emprempre ni bre biara, wo be wura so dan biara, efri nyankopon mu, ana be wura so dan bia mu no, sa emprempre no, e wo sa wo ti ase ase, adia eye nshira, adia eye nome, adia eye nkwa, adia eye owuo, e wo so dan mo. Seme radia samono. Untimi wura so dem abra be ka kire me say sansema me kan untimi nya baako oti dem anei sane mama kan wo be fam baako na wakofie at the moment je wo wura ai upo wumpo wan fa nhira be fa no me wan fa wo wura wo be fa nkwa Etina ya na to da bia ya mesere the region go for wura so dem bi evu no eye very funny and go for free say aso dem be a joke place bebere free so betime wura so dem no ma ye dompe no mo pie and na wo pe bia ye wo indiscipline and ya so dem wo pe bia sabi ensebuna enkoso bank ekoso a ya so dem wo pe bia sabi ensanfo a ye ntimi nkodi de e wo tumfo ahemfie ye betumi aye e wa so dem enkofo saw them. I want to be nyan on the hall. Obey no saw them. I want to be nyan on the hall. Obey that to saw them. And they want to
bi nyabra woko pani bi anim no obere no aso dem ye fa ne sa aso dem ne joku because encanete no enka odi kwase asem onyame anim a awurade platform no odi awurade woku but in the yesu mo dia be hwiegu enti ya fa aso dem say ye joke and ne bebre din sem mu no aye di no wi ase no aso dem ne di no but I am here to tell you so who aso dem a so who one fanshira who be follow me one fan kwa who be follow But some year from Radia Samono. hello Aye. hello Aye. I saw them when you baby a joke Sir. let me so who be saw them one so be fanshira so be fan no me o etina kwan ya wo fa so ade be saw them e free fie neighbor Sir. you be wa ba saw them abebom pa ya se nyame nhira wa ba saw them we can for brukios e di kan go trap petese and what they ba saw them and to free fie ba na wo wura saw them no obofo no jacket na no hwe ne sa wo se wo ya no me kra sa na wo ba ye obi a wo ba saw them no ansa do be wura saw them no we di kan kra ko dem kunjire na sabi mpanimfo animo sabi trust odi ko dem kunjire no wa fafo franco wo si eno ana odi seye and was had be wura saw them and can it no and ka wo wura saw them and ka foma bie that wo wura ho and the foma bie ye mfa ni wura ho di no wonim so betima ko dem kunjire ade trust odi ko dem kunjire asa da be wura saw them abra bibiansi but I am here to tell you say so one she said you free fie ba and said we be say to niam na wo wura saw them said the wura ba bia o free fie na wura saw them o de na so be free saw them abekro no so one for who are obe fan kwa one fan shira obe fan no me But some year from Radia Samono. Bomuye. your attitude from the house to the church determines whether you deserve blessing or you deserve curse. Okay. Suni paya wo di free fie wura saw them no e cheso be shira na be nya no me Sir. e cheso be for who na be fan kwa Sanity. hello Aye. hello Aye. I saw the be nyame fie bia wura wa nema mienu ne da wanim enhia no me owuo enkwa wuntimi nkasa me dem bai ma mfa mu bia wo ye kan be fam bi Sir. na wo pe ba bia nipa ko fa no me kese wo wiase a me na me ka kire wo e ya saw them and no me yankofo fa na saw them chen de fa no bosumfie I am telling you Surely. bosumfie de wo wura wa confront bi ka tese hey na wura nya bosom dem rompa bo anu awra ne pa bo awuram wo ba so dem a won fa de obeye wo fie wansa na oba on fa suban wo ye ne fie wansa na oba oni se wrade ya do onyame ye moburo hunu onyame oye do no moburo hunu no ono ane bo heaven ono aso ne bo bunsam kem But some in Casamano. hello Aye. yo ni pa bebre o a ya ba so ya mbe fa nhira ya be fa no me fa Bible ni enko the book of Deuteronomy chapter 30 verse 19 na men kire o say de make no Bible mu Deuteronomy chapter 30 verse 19 you can never come into the house of God and tell me you didn't take anything or receive anything. You either receive a blessing or a curse. You either receive life or death. Bebre ba so dem kwa before wu God Yeah, can you Radia Seb? Deuteronomy 30 verse 19. I say enne tie when awurade na kasa tie me ye awurade nyankopon say enne me throw ne asase me di mu adanse. me de wo soro ane asase aya me ne bu kristofo ntam dansefo Me enkwa ne owuo. emre bia wo be wura so dem no me awurade me de nkwa ane wo wuo Inshira ne enno me mesimanim. me de nshira ane no me asiwanim wa so dem enti awurade say wo ka osoro ne asase ntam ye dansefo e wo yen ne nyankopon ntam se mre bia wo be wura so dem no onyam pon say what do wo wuo de de so for what de Enkwa. what do wo wuo de nkwa
si wani so enti abra wo wura so dem no enema mienu ne si wani wo dem a sa wo po wo mpo awurade de wo wo ene nkwan si wani mo aso dan na wutim no Roma na wutim no Methodist na wutim no Anglican na wutim no Pentecost na wutim no Mosama na wutim no SDA na wutim no asori na wutim no onyame se mra be wura so dem no woni awurade aka ne ho ntam wo do soro ni asase na aka ne ho ntam wo se wura so dem no wo no nyankopon ne bonsam wo do wo ane nkwa asuwani so ejabre bia be wura so dem no sa wo po wo mpo owo ne nkwa siwani so na dia bi to aso owo ne nkwa mesimanim enti fa nkwa wo se nti ya de fa nkwa mentio enti fa nkwa awurade se ka me nkwa nka wura so dem afa nkwa hwebeni na menka asam kyo hwebeni awurade anka sa me forso se fa nkwa sa onyame de wo pa ma sanete aso dem a wuti se wo pa wo be fa nkwa sa se wo pa wo be fa owu sanete onyame de obetima ye ne se ha no wo de owu ni nkwa si wani so wo se senka ono nkwa na nka opa ono nkwa de a na nka wo pa je se wo pe na ode fa me ba cha wo tie me sa o se se wo pa ye de fa nkwa na che se tumi a wo de be fa nkwa no e wo wansem etina wa so menti o e wa wa wunsem woni dem a e wa wa wunsem tumi a wo de be fa nkwa wa so dem de wai e wa wa wunsem eni nyame nsem e wo wa wunsem a kire se wo ne ye ni usuban na wo be da na di wa so dem no na be kire se wo betumi afa nkwa enti wo se ka be wurade dia enka me do me pe wasam wo ya me ba enti se ka me nkwa dia enka fa nkwa onyame pe se di pa fa nkwa na nso di pa ba so dem mfa nkwa efuri se anya se wo ba ya ne nkwa no wafa yesuban ne ya ne ma be na so dem no na kire se wo deserve nkwa ana wo deserve owuo enti aso dan ne wo wura mu a ye ba bia nyema mienu na wurade de si wani mo wo se wo de wo ne nkwa si wani mo ba ne wurade nkwa nka fa nkwa bo nsem awurade asem no to aso na wo ne wasefo nya nkwa na se wo fa nkwa wo ne wasefo nya ba de ebenya nkwa to aso ye verse 20 na to awurade wo nya nkopɔ na tie ne na bata ne ho wote hwemani onyame se wura so de modin nsira ne no me ene sa no kan me ba cho ane sa ka mi ase tie enne me fra osoro ne asase me di mu adanse ye se me de nkwa ne owuo nsira ne no me wote wo se nkwa ne owuo nsira ne de enno me wo bo hotarai me ba cho me kan wote wo se wo de nkwa ne owuo nsira ne de enno me woni dem ha nsira ne de enno me ntia so de na wotim no upo ni matu wesi wanim awurade na de esi wanim waso dem wodi nkwan wo wesi wanim e waso dem wodi nhira ne no me so wesi wanim waso dem ntia so dem de wo wura mo so upo nkwan ne no me nkwan wo wesi wanim nhira ne no me so nyabe de esi wanim brother nkwa so ni nkwase asem nano na me catch obi say and sorry man na indiscipline because and sorry man fault and you suffer for fault okay so suffer me ba ye and me be so mic mu and me jinum gu mu one corner mbeti na sorry man so ade so there and you one fault cement me bu property ya me gina so yi e ka nyame yasem anti me mbu bible amfa ni ti ama Kristo Yesu a wo hwe ni moja guma ye na ma fa property we am be tan kwade seman che okwan na so wo sofo me be gina property so ya be ba to shatawale mo be to shatawale ni to freedom e wo property ya na se be sofo te me jimi na me be to freedom of property na sorry ba so ato one corner aye sofo na jimi ya ba sorry ba so jimi bo nsem awurade asam no bomu ye eti tora bia me mrebu sorry man bebre I blame the foolishness of some pastors. Okay. Because they don't respect the one who died on the cross. They don't value the scripture. Surely. So me man friend ni dia manya me se wa frɛ me na me dia di kwase asa na odi bi ta machi a me na magim na so agimi di machi. Sanity. Hello.
hello Aye. asɔre dɛm onyame se wɔka soro ne asase ntam yi na danseɛ sɛ yɛwura asɔre dɛm a wɔde nkwa ɛne owuo nhyira ne nnome asi yɛne so eti wɔ asɔfo bebree wɔ a ɔma peke nnome hwɛ ɛyɛ ahwɛ sɛ de asɔfo bi si wu ebi wu atan you know why wontimi si nam ya twetwe na mfa wonni Bible say when Nyankopon ye si na twetwe ye de onipa guo no eno an wotwa wobetimi di wotomfo adi agoro obetwe wakwa ahemfie am wotwadwan atwanantwie but so di nyame di agoro a obekere se nkwa na kuta no onna de ma ho na no sika ne betina so wose mekra didi na nom woni nyina sape ho namba ma ho ento ebisa wo kra wa bre no nya adapade we nyina aye wo de a awurade te so san wase se wamfa di dia ma me na ofiri se wa ho de na ade aye adwuma enya te wanyantino we yakwasia anadwo metu kra firi unsam anadwo na awurade ko no you can't fool God when you try fooling God you try fooling with your own life bomuye owone kwase wanim mango bebira ba so dem a no mo wonka oba be fa owuo sir I'm telling you okay bebira ba so dem a no mo enhira oba be fa nnome sir esu a wode tira so dem na kire se wo be fa owuo ana be fa nkwa esu ban ya wode tira so dem no ena kire se wo be fa enhira ana be fa nnome. Powerful message. Can you imagine say and then you put munyame to the extent say obitimi wura saw them no one no pure water sachet water and can the bedroom not and the living room not here and go be so dey akwa to ball them but because of yem munyame near regarding amintiro what he saw them to me no pure water no cha rubber na to saw them because open say ya saw them what he say obitimi no bottle water and can if you no sa bottle water na and go be pie could dispose our problem, but what to me no bottle water, no jadi at was so them. We would have said that this is my council near Sasentam. I in a dance here, some I saw them one amotane, me do shira and then no me as moniso, me do a warning qua as well as so. It's a brown pure water jato from Nano, and no man wafa, a brown pure water water, and that's all no bottle water, a jato from no, and no man wafa, will be to me and I saw them on nothing and then a no, sa wopan teta no hu balu no aboneta yes yen so de mompaye akonya nipa nyaba ye betena so no wo yi chingam ni free nanimu a no de attack onya na se akina wo bi beyi ntatoro no bi betena so ne nka na tade mo at the moment I we sa chingam no I wo de tarata akonya na se no awurade sho sa no se me ba me de no me ene nkwa no me ni jira na so anim but ade a ye wa fa no me awurade ye sa de na no ene awurade se me de owo ne nkwa ene si wani so but ade we aye no wa fa owo enti our attitude determines whether we deserve blessings or curses. Our attitude in the house of God determines whether we receive life or death. It all depends on you. What you do in the house of God determines your blessings and your curses. Your attitude in the house of God determines your life and death. It's what we done do I saw them and the children are for the woo and I it's why I would done do I saw them and the children are for the and now for the nome it's when you so the open I saw them when the children they want sabeka bon seme radia samno bomuye what you say your attitude was saw them no your baba fensia bebe fa no me your baba fa nkwa bebe fo wuo sir she say obitimi ba saw them na ne ba akọ private egu pampers mu insese obe sore de akra no akọ abonti akọ pampers no e de ato bolem no wotimi yi ne ba pampers no abobọ ne boko no agi ato ne nchen wa saw them o se obi ehu no wo yes ade na na bofo no agi saw them no e se wo ufata owuo wo nsem fata se wotena se wontimi fa pampers ento bedroom na wontimi fa pampers ento ho na wontimi de pampers eto saw them dia and de wo fata owuo enti ni ba no
aso dem akono ohu de be yetim no owu enya bonsam na eku no awurade de owu ni nka na esi na ni mu aso dem na ne ne ye eba ne fa owu so wuntimi fa papa percent to dem a ade na de to aso dem ade na wuntimi yi ade ye tissue ade be power ni no ja to aso dem because you don't respect God. It's because you don't regard God. It's because you don't honor God. It's because you don't appreciate God. If you love God, if you honor God, if you appreciate God, you wouldn't do such a thing in the house of God. But we some nipa bebere so no me sofu bi antimi ntwam onyame na ade atse wanim na wawayi sanete uyiri wupem sure hwe se wo ko bank me ma ya asori ya bere tutu kwan ade misika akoto bank no me ko back nsem ko yiska na se menya ko a obo so to sana security na begia won chen boss mpacho fa phone pay why me di misika beto me be yi no yes me pay adan because obo so mo say banking hall you receive call I sweat for my money I deposited my money into my account me samon fifre ne pay misika and am beto my account so me ba be in the bank and yes banking hall ye ntie call ento say me so de me phone pay ko tie call no abonten if you say banking hall you don't receive calls and so be to me pass all them because what munyanku pontino when you so China phone and no my that's why airborne what me the speaker and make a clamor na what me the year who got this set was we are saying no matter to phone so and they are sorry cause we preaching cause one and na so woman na me no open no media coffee enti who boss on the China phone no was say people na me see who beti ankwanume anume and ankwanume me me so ya so dem na to ankanuma what about them but say me radio samono bomuye what distracted the whole church hey to yourself for not that time who preach kura we nothing that's so not a call sanity powerful but say me radio samono bangaru ska ko to kra wuntimi ntie call sir wutimi tie kwa waso dem ye obi okura no a wotimi de ne phone no to enom kitwa bi wo say ye preach no afa phone hello over coffee me say me waso dem why me wa chapel them ma pimpia me for chapel them brother sister enti wo betima ko tembo 240 kokko so anim abra wo ne kasa no watie ko enti mpa chawo wo betima ko tena the excellency president Akufo-Addo anim na nka watie ko nka wo hu bebebe dawa ye beto atwene obekasa wo ni respect and regard for him as a king and as a president na se wontimi ntie ko e wo te kokko so anim na wontimi ntie ko e wo president Akufo-Addo the excellency anim dia adenti na wontimi tie ko wa so dem enti at the moment afọ bebele a wo betie ko no wa so dem no awurade so sa so me ba makacho so me do wo ni nkwasi anim but adia wa ye wo be fo wo na awurade so sa no so me ba makacho so me de nhyira ene no me ato anim but adia wa ye wo be fa no me ye mbebre ba so dem ye suni ye banti no ye mfa nhyira ye fa no me o nseme radio samono brena wo brena obi na bodue na me na kase sir wo ade a wontimi nya no ofie wo ye na waso dem Bible say ye wa dance for murunkum atwe ye ho ahia surely Hebrew for ho ye wa dance for murunkum a wo ya bofa wo twe ye ho ahia hwemiye obi timi ba so dem kura timi pega ne ba private de no na wa fa akwane de wura bath house baby ya Johnson no no de ne ba ko sen wo sa akwane nko toilet nu fomo a ho ye urina for God's sake a ho nye private sure we are no jane ba ne toilet wo ofiri se what the enka so da no around the biara ye ya sorry bia around you contain with angels surely yen suban na man no me na beto ayen yen suban na nka wo se nka yen nkwatenti barada na owuo sir awurade ka chezu afo no wo se bi awurade me hyem bo se yare am digu misimfo no me mfa bi ngum so anso na yare egu wias fo so na egu ko fo so aso dem because ye ba aso dem a yesu ne ye ne friend no me enye nhira o nseme radio samono